second hand to New Year's resolutions, and there's just no question what this man should do. Take all the time lost, all the days that I cost, take what I took and give it back to you. All this time we were waiting for each other. All this time I was waiting for you. We got all these words, can't waste them on another. So I'm straight in a straight line, running back to you. I don't know what day it is, I had to check the paper. I don't know the city, but it isn't home. Would you say I'm lucky to love something that loves me? But I'm torn as I could be wherever I roam. Hear me say, all this time we were waiting for each other. All this time I was waiting for you. We got all these words, can't waste them on another. So I'm straight in a straight line, running back to you, yeah. Oh, running back to you. Oh, running back to you, yeah. Oh, and we traveled so far, and I traveled so far to get back where you are. All this time we were waiting for each other. All this time I was waiting for you. We got all this love, can't waste it on another. So I'm straight in a straight line, running back to you. I'm straight in a straight line, running back to you, yeah. Straight in a straight line, running back to you. Sound of raging waves, and higher than the mountains I can climb. With mercy brought peace to my mistakes. When I run, I see your love will never change. I wanna see your face, I need to see your grace. When I'm falling down, you give me steady ground. I wanna show you love, I wanna live for you. When I'm falling down, you
Michal a Lucia, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Michal a Lucia, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Chcete si založiť rodinu, pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou, ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi? Áno. Áno. Kde je ľudská? Ja, Michal, beriem si teba, Ľudská, za manželku. Sľubujem pred Všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom. Ja nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Lucia, beriem si teba, Michala, za manžela. Sľubujem pred Všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. V mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nikdy nerozlučuje.